Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Lion YSA kala penliam da sanpulai ron ka Goodwill Mupliang SC bat kala yura sendan ka nam Lahduh haka District Cricket League arajar arpun rio haka jinya kun final kebelalong haka neutrik yayong haka liat tershi mini stadium. Yak ni kelempung lekai cricket la penyat da ka West Giant Hills District Cricket Association haba pai ka jinya lekai haka pali ke beningkong ka Goodwill Mupliang SC hadian bakala job ka jing kenting pisa kala jiat ban kawang bol ka Lion YSA ka belatiat ningkong kala kamai shispa 100 pauran naga sanpuar over bat hap pra weekend. U first ban san dekhar ula kala long unam tam na pedeng kinong tiat ka Lion hakaba marway ula kamai south lairan. U day bormi rangat ula kershan na shiliang da ka bakamai ar pahendu ran. Kini ki arngut kila kentio ya kanong rim kamai ran bat haba khenlang kila senyang 100% ran shwa kane unik dan ula senyang ar pahendu ran. Habakut kene kerumpung kanam most promising player lakhur da u George Brandy Taryang jong kawar Jantia United katba ya kanam best batsman bat man of the tournament la yora da u by 4-star dahar jong ka Goodwill Mupliang SC ubalalong unong tiat uba kamai bun run hakani ka league la samru ya kanam best bowler sha u Konat Sana jong ka the legend ubalakhur bun wicket tam hakani ka league. Hakani ka ski lawan ban sakhi ka jingle kai da uba wailat miki shila Ministry Sports and Youth Affairs kumukongsan ringkat usumbut kongsan uba Medling Square MDC but executive member ke GHADC ladon ringkat ru uba Krubok Pasa Assistant Director ke Sports and Youth Affairs President West Giant Hills District Association uba Eddie S Chilla nalor kiwe kinokit kam ba dekot ke West Giant Hills District Cricket Association but kiwe Nagaliang giyong na ng kwa punjrong Henry E. Kubleyo ya ka West Giant Hills District Cricket Association. O kajingklam yung guest of honor ni o yo lapay ya kamadan yo thli ne. Henry ngau khanai o ngau da wan la arles nem ter ni to ko bon brudo no ro jini kita men ron yo de. Mete gini gusnem de pathan do president wanga o he chnong mo ga tu kan ni ne begini gino organize. Ni pathan yo suk ngas nya pa yo din dok ni pa ba sadin bat kham tam ni yo wat ki supporter ki nong kerchan ne da bon ni. The siang komen na yo to kani to is a good sign that what you kani to penyo go to ka association ni kre chutom go but ho ka jing sikhet ko kala klam na u president ni ka jing sikhet i ho ya klam i ka cricket in India jo ong i to cricket ko bon poisa bhane man na poi kini ki association le jo ong i de li phigamon wan pan pini ngas nya phiu re bon poisa bane sarkar ni ne ni ba ka mati bi to ka BCCI to ko wa senong yu ong ko wa ko mahajon tam ban ye ka ICC le dang ka BCCI ko wa bon poisa Henry bon se di ko won ka kam chong go bon poisa chong go hijing ekre lang chong go ha ka teamwork chong go ha coordination tengah marteti no yo ha gini snem go de realize so wa to wa yo to I no doubt I go kam ga Meghalaya I to the focus ri ya ka football yo the pon ri ka focus to lai ga ka football ba te the to ka por ko I den kaliam yo I concentrate I kam tam po India yo ka cricket ka than man go wi le ka wa mot ko chakmat ha wa em ba ka ta lat bo kamai kam tam tip I ki contract mo kana do ki kini ko le Indian team ki contract ABC go yi gena do ka contract ki kini ki yo A contract yo le do nyau ko chiten chisnem ki B yo di san crore ki C yo di le crore chiten ha ka chi season ka te to dang do ka annual contract don hi mem klen yi ki match fees mem klen yi ki international mandala gi le ne ki ni ki sponsors ki endorsement gi yo ki te la jong the use carry to cricket to the ban go wi bha ko em bha ka la tamai but kham tam ha ni ka North East India yong I dang yoi dang du na bha he cricket kham tam le yo bha phi mot la da em wi le prodi yong phi le ni na state yong I yo chim banta kham tam ha ni ka very popular league ko dang lai kan ni go khodi ka IPL ko kam yoi ka noksa yong ka Assam em go tu yong wi do nuclear ko pau ha ute to uti bha phi to rian para wo yele na Rajasthan Royal wo man kam captain yong Rajasthan Royal
Yoi lamba kecing em yong oda ni semen le yoi kat wan rau ya ka Assam ya ka Guwahati bat kam joi Assam bat ni ski kamu dia kelami kamu dang kelami kat te ka match bat da em ka match ko Guwahati wa ka Rajasthan wa ka Mumbai te yoi will player yoi wan rau ya ka te kecing kela wan rau ya ka te recognition wan rau ya ka te bat lamba yong u ngayo kat ni po Assam why di cricket stadium ini bedek dalam bakal cincin karbi halong mereka jadi mahasau mereka yoi dang wai yang di rubi ke cricket stadium wow nang yai krek stom di nang yai practice tang wak kam ketika patient kejing practice diwa mentu gogi create history by one or two match kam ke jing krek stom dengan api lah api bat nagaliang gayonga kam dah kana presiden tu your comes kid will encourage lani will kaman penwan rai keting interest yang ke cricket hagan diga district yang ide tenete daw dan teh hajing krek lang waki pat dia kelam dia hajing krek lang waki MCA tedek nete ya kelamo dor bar pelun mukla tedek penyo ye thau kamasan akar tam ai tai mukla wo chna Ïaka cricket stadium yang ke district yang i kwa ke kam daman go sedang tangwa hadir mana ada penting presiden Nebha Waduna ke nika fund dan nanti daw dang sakut ke katai dan negaliang gayonga uperchang au lat kamu ada penyo ye thau uperchang hele la kat we wala daw pha igi engineer bat kam te yo punchna gi ka estimate ye ke DPR yo pat woni kat won mi go le bam to wo phai ngai won uklam mentu kula rahini handrai kwa chwa tip kat won ke estimate kat won upoi nang ada ye kau dek cisendon mo boy hap le ga ka face manner mo ka te grukom tang henry nagaliam yo nga yo pre lang rengkat wa ka West Dajil District Cricket Association nang wa yo iga upun ku cho ya cricket hapo ka district yang i ye uperchang at least lately ki tournament hari system leba kam ha le dalam tu system mule tournament ni untuk buat ngasnyau duna ketika platform dia ki niki ketika sub ketika dan kam organize di tournament dengan porch ke por nang yo di ketika opportunity wo showcase ketika talent Catch it! Noonday Star, he didn't attack a catch. It's why he hit, no chance for the fielders. It is full. It is a dot ball. Another white. Hima has a good drive, straight to the fielder. Dot ball again. Hima, he swing his arm. Was a brilliant shot by Hima. That's quite extraordinary. Hima don't do a lot of that. What is the umpire gonna say? The umpires. It's dot ball again. Good shot from Hima. What a beautiful drive by Hima, straight to the fielder. Hima, he tries to hit but he missed. A good delivery by Hima. That's extraordinary. He hit a 6. That's a wicket. Damon has to take last wicket. Hima has gone. Lion has won 54 runs. Lion has won 54 runs. Lion has
won the champion on this season 2026 WJDCA.